Miyampang lang sao kareng persons deprived of liberty o PDL ing Federation of Homeowners Association king San Fernando. Pakibalwan tayo iti king report ng Angel Dumagat. Mapaling pamanyalubong ing binyeda reng San Fernando District Jail Male Dormitory kareng opisyalis ning Federation of Homeowners Association ning lungsod ning San Fernando. Napeni muna ng Police Lieutenant Lito Mangune at taliwa pang opisyal ning asosasyon. Midake lang sawop kareng 151 persons deprived of liberty o PDL, kaya beking binyeda ing pamangan, hygiene kits at abyas. Mabiluging kapasalamatan ning San Fernando District Jail king papakit as suporta ning Homeowners Association kareng PDL. Kaugne na niti, may dakela naman school supplies reng pedowa king miyayaliwang eskwela king syudad San Fernando. Ako ay Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, Susuyo.